Aner malaken yam kanas diala kontin barwani lingwasame anda manduni sham kwas nyamle anon washni kenong yelertin konlat korodian ke kui lok an lokani doctoring machar kanane ke rewi ki juba bana report me bana jeling kel ramaro de men cha gwan kagur pot kang re lokandan lokake rewi ki juba bana mi chalat kimen chalat bana jeling kon kulu wonya to kon karwande ko kene bana nywa kelba re rwajemane an wala shanga woldi ka pay bakel ron kina dangro do bakel yen chang murai kon ga jamana first by president Dr. Machar ken je kware ken chaka connect ki chaka tuom kore dane chi tuore we kenasa ano ci kwandi ala ngaje no cha Dr. Machar chala do take tet ke kwi kore dane ci tuo you know when me gwada dane tike katin re wiki juba chicken la de George no nene nor why army can tell like a connection ke kuma spele ayo nor why army ke ngwane nwari ken ke ngwane re cheng te gang na wich andana te family ni kente tin kete jidor kente geten gang ken wich ke chwer wada dana tele kuma ano ka kujamo ken werwa am tele ka connection ano ke kuma spela ayo ke kuma Dr. Machar na mo mchala ken ke community based militia ala ken tele ke rami mo muku te connection kaje tele ke mishala affiliation ki matken ke political party chelet ka kana money sikaji Sudan People Liberation Army ki Sudan People Liberation Movement in opposition la kuma spele ayo you know la response ne ken la kana respond wada dan sikere ki kana nen muku family dien kuje threaten ki mugu kana o take mi jeng mu beto ka family dien jen do dan la be kan yam kuje misit kana me be ka goin me chaga goin keje ano Norway army charen mat kel ke kuma spele ayo ka jen chenge dan e dak we yara diu ka nasser mimo chenga jok we ka chenga wan ka pay jok ron kin dangro di dich ka chu kuma jala do ne cha di ni ti chop ko ku dangro dang di de baro chu akane gre ko mo ka ron kin dangro di dich ka chu te ne wan di bone kake ka jen chenga mo ishu akanak amani ramdan la kwerien ala majurdak ka luga jen badda gudu barodien no shimam pal dor cha right kanitin konti la jingoni ke judges e chong ni am dien ano ka ta dana cha go nge jen o jen ishe Norway army cha ka support no so ka kujamo a chroda defend wala dana rajitin yala do ne General tele communication kake telecommunication can Norway am ko gwade dan me che right ko jen cha go ngetin wan ano jen che Norway am mi che just chaga support but ye kuli jogo no kan ka support ano tege tej mi cha teje ni wude chalke jaji misala la den jen che la do che Norway am mi che ga chole ke di ni cha wul jogo no kan Norway am mi ke di ni di che la do ne ne lore no ken kene de jel ka mech no jel ken ga me gwa dan tigatin te teram ku ko dor no wi akor ki lela ne mene teram ku jogo no la de ne me cha ga mi jogo da fam charo yenu wi atera kore ki lela ne mene te jogo jen lo de ken kanat ki ngane te te ka mech re wich ga men te ngane ko ken ken ga mech re win tun ko ken ko cha man pa dor cha ti jagwa zo mo mistake yuri ya kam Norway army chola do no tele yo ti chatu tele yo no chana jogo no ne mistake yo mi te yo ti chatu ngum mi te ram ti beno kane te konde cha no kana sa te la witness ni te bana bo gwan ngum mi te ram ti right ke chore ga jamon ti mam che dial ti che ga reject all this allegation che ga dismiss kan dial no ti ti ka to ka kaine ano record ka kere lok
te ga de cha yat pin to to te cha lat ku kwide ano ke war gan ti wa cha je ka je kan war gan to ti wa cha kamrar ano cha ji no jen ite ne la kan communicate cha ju ke ju no tele connection karan jenitel de ni ti cha support ke taram ti ne chonkel e ko de ni de ke yan match cha chu ti je nyok mite ka ngeje mampal dur ano ke evidence ki te cha no kwa te cha kamrar ran forensic expert wood South Africa e barar no te ke video ni ano kene message ni ke rwani ke photograph this evidence ti cha kamrar ka mobile mampal dur ya jo ti ka ngetin ki mampal dur je la do ne kwaje je tele mangaje jene tele materially te ngajen wo ti cha communicate ka kana chege de na ai kene ti yen tele mi chenen yen taram ki jang message bo mi chenen ano shinedin konti la prosecutor kene de konan gwange ke no kene kan wargana ti kama karar ka telephone anyok shimam pal dur shela do nene ajana ni chang ne ki det wa chikarom e chenga danan kwalu ka je nyu do de kene den to ajane ka kai ni chiga to walam ne kare ke cha ko tempered kuma ka dob dana gorge jeno ba gwange je are conversation gadi na mo kam dana cha kamrar ka cha wuje wa e jarwa jo ken wudo din Michel ka William den no ka jo dana chalat wa che William den jen che jak yudu chop ke kit mide kudang de US dollar e ka yo to e ja ka pot kang chul ka ne de kon te ko lang te to ke na kontin chalat ka cha gwen ke je ka mi kana mo che chularo na me shitwo me cha ti ka che to che kan ka ugwas dien and then cha lubien cha yu kap ka je lat la wale chanka waldich ka pai bakel ron kina dangro ye dangro du bakel jen changa dana ban lugo me bana nyok mu gur ko na ke je anon ko ngai kon dial kon lat ko rodien ramado dien cha nyok mu chal ka gwada me ano ka ci kon dial ngajba ramadio dien ci kemedan ci kon ngaje no kume kirm yadi la rama chole be ji chol be ben be raj ano ki baji tiketin kon ti lat ko rodien ko gur kan longo no de kan tika ngaje la tok mi chinetin kontin la jes pilayo mi ci ga contribute ka kui kore dane ci tuok rama cha chol gwada me no ka cha nyok ka mi gur kan no tike je jen kui kore dane ci tuok e gadwe lampoch no cha nyok miti ke je miti ka connection cha jugo no jin ci right connected connect ga nasir ci ga jogi general lo ma ka kiran ngoni ci ga jogi ci right connected connect ga nasir ci right connected connect ga ulang ko en eram na ku ga representative mi mo miti mi le ro de di right ke no jogo ne ke no ka ba kor ka ba je chong na mo che jek chao nang ka nang no dien ene kir mi yadi jaga jogo no telele tikete konte to mi kon ci gereti ga de gwange ke loro ba kane de kon cha te pot kang chela tin evident kon cha lat ke kashni ci mampal do chela tin kon cha no ngwalo ke kashni ba ke ci garu lampo jo tin kontin chala do cha no chela do ken ke kashni ke titini an kore da network to ga kam nor wai ami kene de ne SSPDF tele ke titin kuma kirim yadi no itina tikin ke titin again mene yana tama kwala laro na me Michel politically motivated siyasa ne gen goro no kwala destroy no kume Dr. Riek Machar kuka na destroy ke tet tiga ta da ngai kon diala no tele mekan no mi cha de goro no de la netin kon tila ne kirim yadi ke gorien ke jeno de ken kume SPLA yo de ken destroy ke de ken yara jem nen yan lat ke diala ti tenen kon ga tin wale ko lat ke tin by the way rudian dial no shiga tuok rudian dial ka kaisni ajen amela lat ke gwante ane chiang la gor no jin be your reputation be yar ka du be yar so na mo amulat ke ko re da ne ci tuok na sir kor midi ci kon dial ne te chala da kuma kirmi yadi ci na bok ne ke chemical weapon abokan na kariyan ne ale ne de la civilian chicken bong ne de ni bok ko lo bong ne re ga da na te na tikitin yene ci anen cha te jane ayo wang ci ga ti kan ka wang ke chemical
me charen mat kel ke kum Uganda ngam de no male la kueran to karam mo me de na na go ne ke chemical weapon cha chunen je doran ke liu shen che dak ke ku ko de chi dak ma char che te tet re kore da ne to kon wetin gwaz me ke ripon me chalat ke ku dak ren ma char dak ren ma char ne me da ne were wi ke juba ami ram chi ro de to eno ya kwa ne kan binimi jen je jel ga tede jele ke tet kuma international community jele ke tet udo mishal ke me kir mi yadit ko kir jela ro ring ma chara were win mu goro bi mal beben kering ma char kana jelo dundo agenda kir mi yadi la hidden agenda hidden agenda ndan te ke che goro take mal mi de time can all the requirement e kone cha time ke 2018 che goro de ke implement ke de ga laslet right now ke incomplete by the way tel mi chalat kauna ka kuin kwar lat kana te kuin kwar mu lat ke mene yere ma char cha yen shi o che to duno jan ta man la to ne re kontin dwal ke ji la gor ga no bi ken yen ke zero chang mi ci korea to kana sala la to chirmen che to ne de kon nyin kana kan wai army mela community based militia tele gwatu gden tele ke base mi digit tele ke basic training bo jera ma dore ne lo we teru en nuare ka chan dino de diale chaala du nga chaala du da kama char ken wi pot kan ken diale kon ten wenam ajen do ba dana do kana ka ja yen kwa na le jog no nuare mi sia bo waka ken ga nuare kon sha yen Dr. ma char pot kan chun ga duid lampoch Lieutenant General Gabriel Doblam Camilo Gan Michael Mading Yakri ke Dominic Gat Gokri ne de ti makan ka konlu teleman me bel to teleman me bebe den wardi al kien rami mo mugor mare wi ka Sudan de mano kalwen ke chirgamen la international community gen go ne mugori no bi mad beben ne de ti kalwen ba te ka tan wore tigi ken o miri ma char che barar che kan kwari kan deje dwal ken kering ma char no take influence bad bi anga jino ne a chan wi no ring ma char che de barar che ka gat ko kien te ba gore ke geriye ne tin content da ka don wore tine tin wan te tin ka tin telet ko den wadara kwa kien te man wore signin ano ba ju ku jago bi jela rami mo bin wore bike ruaj ke jino chin wore ci ga yong gwa da na ka tin yong ke be jelo no be tem be je ke ku jamoni da kan ma cha demand ngode kwa demand no akwa je release abe rare ti jen mo gorge jen no bi mal be bre wi ke so Sudan ate mo kwala gore ba lar gwa da mena ne tun wan ke nyir da na nyer ke da kan ma cha lat ke no ring ma cha na che kana kore da ne to kan nasir nga tugum ani shi aga gang shi aga ne ke 2014 15 16 17 abene ke 2024 men me chama ya tange 2018 2019 2020 2021 la gagna community la kana ga ke dine SSPDF ko dine SSPDF me chaka non la ne kan community ke chi community ro da ne ka so to ga mo teten ke 2024 be ke 25 chadu man try to netin kondi la community kanasir enodi ene non ke unified force me gun wara to ko ken la no tin ke le kin yadi ngai yene dite mi shall unified force. So these people chechi kana kapchong and kore jege chitu kana to de kana kapchong chit kamen chi alinga chalat me chalat a potkang ka cha nyo ko lat ka bo amam paldo enonetin kon ti lat ke di chudien luren tam tin jago nasir bina lutin ke bete kor mutuo mati Dr. Lumoro tege teten ti Dr. Benjamin Bolmel tege teten tim Polang tege teten Michael Makwilio tege teten Sholton Balok tege teten mene di alkoken kan wore tiken ge teten wa kwa destroy the Dr. Machar bonde ken wore konon kwa support jen e medano tikake chikan chara jen one kon ken ke South Sudanese ki kan wore na ken jen rami mo melan wor mi chun kel kering macha ka wal ku inquire ngode we can omit in Ediarodian convert cha ka support during election then Edial chunga ka kel what if michin cha ko look what will happen de kana ke medan mi chane kang bi chunga ne kel ko janta dan le roda asona me de yena ngat
nuari tai da ne chokor ga jaga Nasir te ring ma cha te de tit gang ni civilian ke ne dinya cha civilian ya chi civilian yu kech den cha de ni cha ka joj ten nuari kan ga chong ka de ga ro dien ga chen de dial dia wel mi da ka ma cha re jen te kare ko na ma ngwane joy ke ateng baniran ke da ma char buwe kwich kirm yadit ke bi belar no chwa chungering ma char kel mana mo che je mo ke nga che je mo ka right a chen kan gat chen kel bala gwai kel ra ma we ka bon bram we ka bon ka chara na ju ke ngu wi gwa de mane te garam no ku karam da na bi lare chine bi chon kel kono mutual democracy ora mo bi kam freedom de chi en entire community and dia lele lo bi ai select ai chung ne kel ke nga ka wati kan ke choice ne dia le kan ke choice a chen chi kering ma chari kan support ne ko ken bu kan support ba dual kir mi yadi kene kon kel ga je beyond ta dan de guje asuna me je report dan tin dar ma cha lu de ba je continue ngoda kana kapchong ngoda kan lu jo kan gok ko ba lar no tike ga dwer wal tele ka dwer ba ngai kon di ati reality ga de tele ka dwer chen kel ko based on evidence kan tin kon cha look jo je no tele ka dwer so ne me je report dan gore de nyo kon kel ba nyo je kel ro de biatemal